Mizo Stock Trader an lo let le wena chuan kan portfolio en Hona le kan hmalak dan turte an soi le tailang voin chu variety de hlekin Paytm IPO te kan en ho don ani Paytm IPO le unlisting hi an en tailang thil noi za thlak de meoma ma sabera chona price hi kan highlight de do a price an en tailang sang ni somria 2080 to 2150 in karvela hian price an on siama chuan November ni riat rang ani soma khan le the IPO hi a subscribe the chuan hemi nu hian an en tailang unlisting hian en le tailang listing ti om je chu NSE le BSE hemi stock bazar a khan le theina ron siam ti nang ni ta IPO zon hu khan chu han en ho le tailang hei hi ni a hei hi ni sompriat November karmasa Thursday khan aron listing ani chu NSE le BSE a khan le theina ron ta chuan aron listing na price hi noi za thla khop me 2080 to 2150 in kara han le thei tur na ron siama masa ron listing che chon amakama katam selling om ta 19,060 to 15,064 in kara hian price tlani am je chu 15,064 a hian a in close ani bon khop me vandoi fe chun om do ni Paytm IPO ron chang ron subscribe ho chu on vandoi hle do ni investor ho chu 20% vel ni khat ni a an loss der don ani ni za thla khop me IPO chang ve ngai lo chang ve chun te pona aron chan ve chun Paytm hi avan doi thla khop me ron tawak ta sia so om je chu heta kan zir tur chu IPO na zong hi a tha chong lo tin IPO that thun tlang pui hi IPO aron nei don re hian bull market a bullish line IPO chu a thatlang pui ni tuna Paytm po hi bearish mode a om lai ania chu wanga aron tlawak ani market a bear lai a ron IPO ani wangin bakah unlisting vele han market aron tlawak sia chumi chuan selling aron nei tir ani van doi thla khop me tuna chuan kan stock hral tak te han en ho tai lang ma sabera chuan prestige hei hi video chhawk ma sa in lo en chuan Diwali offer ta karon recommend na chuan karma sa masalam panga kan hral to khania Diwali dota akar le ahan kan hral thea Diwali ni tak chuan kan hral thei big lo prestige hi 443 a kan le a 501 a kan hral thei ni thakop mai maro che buy point aron nei le don hela hian hela hi a buy na area tur alor ni aron siam le don ni ta hian kan nei le don ani chuan a dot le han kal le tai lang jamna auto hi auto sector lampang ania thakop me a he aron siam nal khop me a jamna auto hi 98.65 a kan le a 103 a kan hral thei ni chuan he buy na aron siam le hela hian kan le hei chu hemi hi chu soi to lo lang kan la hral lawa kan portfolio ala nia maro chu helai vela kan le kha 98 bor vela hian kan le ni chu lai bor vela kan le kha 103 a kan hral thei ni 103 bor vela hian kan hral thei a thakop me ni chu chuan dot le kan leang v attack wabak hei hi water purifier lampang company ni dei me kan hol rate tol tuga aron chho de ta kha profit kan book te ni ani wabak hi stop loss a thleng tre pa hela hi
kan stop loss khania a thleng lawa aron test support aron test zuaya support a train chhole nga ni tha chu tha ko me kan leina po kala tik wanga kala kok wanga lai bor vela kan le khania chuan helai candle bor vela kan shalani wo bakhiu 531.55 vela kan le a chuan 53353 a kan shal thei ni shal ve pa ngai tha ve pa ngai ni ama ro chu thalu tuk thei to lo period value ti meang a time value a hlau to a rei tol to ka value hlau to ni ngak zele lang chuan helai support area hi resistance aron changa helai resistance hi apal tang thei chuan buy signal aron nei le don ni chu kan han ngak le tai lang tuna ri chuan profit kan book ri lok ani chuan tuna chuan stop loss hit ho hi han zoi vela thung la karma sa kha chu stop loss hit reng me trade har kho mai tun lai chu GSFC nên tay lang kan huang hian he helai kan line draw hi kan buy signal nia helai vela hin kan le chuan hemin hu hian helai support hi kan stop loss ta na kan ti khania stop loss a pel wang me hemi candle a pel vel che hin stop loss in kan shal ri ni photina hi chu han khak le photila fertilizer chemical lampang ho hi tunai chu che du lo khop me bad news om money ka chu ka chiang vak big lo Gabriel hi anen le tang Gabriel hi auto sector ania karma salam chhuak akhan kanon sai to Gabriel kan non le dan te ma se he a support a pel lo me a stop loss chiang khop me hi poi ban doi thak takin shalangai ni ti to meang dot le chon PFC hi karma salam khang kan le a thar portfolio thar ni ma se stop loss a hit le dai me a trend line han en tai lang ei trend line hi hela changa hela ya leitura kan lei kha hela bor vela kan lei kha nia chon hei aza zo ta lo ni hela vela ka han ngak vi nangin he ta hen ron ti lei thei lo ta ron thale ta hian kan stop loss seri ta me ni meeting e kal zel dong ka chelo PFC hi atla zel don em finance lampang hi market tlak lai chon finance le bank ho hian an tor ber thina chu kan share ta tan lo ni se tuna chuan kan stock hold lai kan portfolio te han en ho le tai lang ma sabera chuan SBI card karma sa chuka khang karon sai to SBI card kan lei kan tia han en ho tai lang hi SBI card po hi finance lampang ani wangin thalo khop mea muti tui lo tham chu ni to ni maro chu kan la shal lo helai kendila hen kan le atuga kha chon ron profit ve zo ya ba kha chu profit le to lo helai hi at stop loss tur chu nia stop loss chu athlenga maro chu hi han shal lo chan kan ne stop loss hunting an tia chu video danga ron ti chok tai lang stop loss stop loss hunting kha a stop loss nuai sheta hen oma hi heta tang hian aron bounce back le theita helai kan huang hian chu thotan lampang hi kan ngai chang do ni thotan a tlak le chuan a that lo chuan support a nei lo chuan hi stop loss to tur ani kar le lama kan en hoya don ani lau thonom to khop mai finance lampang hi a tor zela market la hi chu inting e kar le lama hian tungkar lom tura hi inting e kan om don kan la shelo ani chu a le pika lo ngai chang lang chuan a tot le Reliance alu tiang Reliance kha lei tran to tur kan tia accumulate to tur kan ti ni hela hen support aron ne hi accumulate tran hun tur ani hi hemi candle hian ke ni kan le karma salam pang khan tho level khang kan le hi helai candle hian kan le chuan tlai min ron drop le dewa hi ron lei le na aroin siam le helai hian kan lei le don ni tungkar lom tur hian hi chu Reliance su poisa wi lo tur ka ti kha aron thang chho zel don market a that chuan exposure nga berania market a than chuan hi aron thang don tina ni me chu wang chuan
la ui ri lo tur paisa kha legi accumulate zel tur pakhatte te lei mai tur atla ka piang in pakhatte te stock khat share khat zel kha accumulate mai tur ani chuan dot le kal te ang jamna auto kha kan soi to kha chu ka soi to lo nga a dot le UPL po hi minti thaphang khop maya ron da na hi helai ken dil hen kan le profit ron noi re vel chi stop loss la theng si lawin helai bor vel han ngak le tai lang helai area hi helai resistance kan rin support area ron tang le don ani helai hian kan ngak le hala tang ron bounce lo chuan stop loss mak mai tur chu kan plan dan ani tuna chuan Titan Biotech hi han en ho tai lang karma chhawpchuak lampang karma chhawpchuak video han request kan donga comment lampanga han en ve re tai lang fundamental research na tan stock edge kan hmang don ani fundamental lampang hi han research ma sai lang chemical industry ni a tichuan chemical industry lampang ho hi chemical te fertilizer te ho kha ni china kan soya khan a hot ri lo veo ani tuna hian a trendy vaklo a sector hi bad news a omam mani o ti tura ni a sarkar lampang a train kha chu kala shelawa kina lo en tai lang chuan apoi mo chu fundamental hian en re tai lang EPS po thavi ume hei 30 minus lawa earnings per share PE po under value thavi ani chuan lai apoi mo le chu an ba lampang an ba nei dan vela hian en tai lang return ratio a lut photang return ratio hian return on equity lampang investor lampang rang cha return a thakop me hei la increase chho char ani a chart hian en tai lang chho zo in ala kala return atang chuan ala om thavia ani chuan solvency lampang hian en tai lang hi an ba nei dan ania total debt to equity ratio hi an ba nei dan poimo ber ania hi one hoi lamani hian ba an nei tlem tin ani ta ni long term debt ani ta hi 0.21 1 hoi lamala ni theini chu bakah he a hniam tel mai ni an ba nei da an ba nei hi a hniam tel hi thil thatak ani fundamental thatak ani company tha te na ni chuan an asset train ba an nem ti poi he a decrease zong in akala a hniam zong in hei po hi company tha te na ni an interest coverage ratio interest emi ba an pek emi loan a apung an pek thei dan apok hai apung tel me hei po hi sign thatak ani current ratio po 1 aina tam 2 aina tam boka thakop me hei company thatak chu ni fundamental tang chuan tuna a technical han en vela thong tai lang a technical train kan en leang fundamental tang chuan investment nan chuan ke chu a tha ka ti ka soi sell lo ma se technical a hian buy hun le sell hun hi oma chu han en tai lang technical hi a technical tang chuan daily time frame atang hi chuan hei bear market a bear khop me lat char me support zon phot angai ni lu don chuan don't catch falling knife an tiang deuh han thil tlalai market tlalai lo lei ve ngot hi atla to lo ti ve lo lei ve ngot hi fu chong lo a support kan zong phot do ni chu helai bor vel te hi support han mang tai la helai hi the trang hian han buy chan tai lang stock tam vak lo share tam vak lo chuan chu mi nuwa support dang han en le tai helai support a hian atlak le chuan helai hian han label le zel tai accumulation strategy ang deuh han chu a chan chu atlak zel na tur kha hriat lawa tla zel do nem ti kha hriat lawa fundamental chu thakop me chhole theidin huna chona ding ani amaro chu technical tang chuan buy hun le a sell hun a khawma tuna tak chon buy hun ala ni ri lo ni monthly po han en tai lang monthly po he beer rem khop me helai eng chin nge a correct don kan hrelowa lai hi helai te po hi helai te po thleng dei theini 79 bor ve thi kha chu ka hrelowa
thui lutuk mấy thế à weekly à po hei he lại thế support à trắng đây thế nhỉ weekly trắng chuan có share lâu market thì akal dan tur hi share lâu tu na chuan leina hun rem chang tak chu ala ni lo ni ma se accumulation strategy kan kal don chuan atla ko pia kan label don chuan kan average moi viawang hei chu fundamental thaboka ala thang le zel tura nga yang hei chu khami chin khani sila khang hu ka kan stock review theiten lo ni ta se ka le lama video tharne karon le don ni kan en ho le don ya phina kan en ho te po hi karon en le lenga tuna chuan du tok riang rei lu tuk palange thlir tu te in zawa in mang tha vek u